خۆشەویستانی کورسادنی و سڵاوتان لێبێ لە ڕۆژاوای کوردستانی لەگەڵ هاوکارانم. لێرە بابەتێک لە دوای ڕووداوەکانی ڕۆژاوای کوردستان هاتە پێشەوە، ئەویش یەکبوون و یەکێتی کوردانە. ساڵانێکی زۆرە ژمارەیەک لە سیاسەتمەدار و کەسایەتی دیاری سەراستی هەر چوار پارچەی کوردستان باز لەوەکەم پێویستە کورد کۆنگرەیەکی نێتەوەی هەبێ. ئەو کۆنگرێت چەند جار پێک هاتووە و چەند جار هەوڵی جدی داوە بۆ ئەوەی بتوانێت پێکەوە هەموو هێزولایەنە سیاسەکان لەسەر پرسەنەتەوەیەکاندا کۆک و تەبابن. بەڵام ئەوەی کەم جارە ڕەنگە کار ئاسانی بێ بۆ ئەوان ئەوەیە کە لەسەر ئاستی خەڵک لە ئەسەر ئاستی ملی ئەو بابەتە نەک دروست بوو، بەڵکو بە شێوەیەک بوو کە بۆ جیهان جێگەی سەرسوڕمانە. منیش گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز دکتۆر ئەحمەد خەرەمووس هاوسەرۆکی کۆنگرەی نەتەوەی کورد ئەەکەم کە بەڕێزیان بە شاندێک لە ڕۆژاوای کوردستان. بەڕێز دکتۆر دەم باش دەمەکە خۆش گەلێک سوپاس. کۆنگرە نەتەوەی چێ بوو؟ بەێ کۆنگرەی نەتەوەی کوردستان هەیە، ینی ساڵی 1990 ناهاندا کۆوەکەتەی دامەزراندن حالی حاضردە کۆنگرە ئاستا هەر چەربەشی کوردستاندا لە دیاسپۆرا لە دەربەی وڵات هەموو کورد بمەبەستی کۆنگرەی نەتەوەی کوردستان کو بە شێوازەکی گشتی هەموو پارتی و رێکخراوێن سیاسی کەسایەتی و جوواکی و تەوی کۆنگرەی نەتەوەی و بەهێز بە ئەو کار و خەباتێمە هەیە، بەڵام گۆر شەرت و مەرجی و کێشەی کورد و کوردستانی و لە هەرێمێ ڕووددن وا دیار دەبە و پێویستیامە بە کۆنگرەیەکە هین بەهێزتر، هین خۆشتر، هین بەرفرەتر و تەمسیلیەتێکی وێ هەبە، ئۆتۆریتەیەکە کۆنگرەی نەتەوەیی هەبە کوکارە بە کێشەی کورد دملێ سیاسیدا دملێ پەیوەندیên دیپلۆماسیدا کێشەی ناوخۆییدا پرس و پرسکرێکی کو هەبە تەمسیلیەتێکی مطلق و جیبجی بکە کار و خەباتێمە هەر بەردەوامە. هەر چەندین کۆنگرەی نەتەوەیی ئەمڕۆژ و ڕۆل و میسیۆن و کاری خۆ ڕادەبە لێبەس ئەم وا پێویستی پێ دەبینن کو ئەو کار و خەباتە هین بەرفەرتر ببە، هین بەهێزتر ببە و پێویستی و کێشەیەک و چ لە ڕۆژاوار ڕوودانددا چژی لە باشووری کوردستان لە باکوور لە ڕۆژهەڵات کێشەی کورد بووی کێشەیەکە ناونەتەوەیی پێویستیەکەیەک و هەموو کورد بیەکرێزی لە دەردۆری استراتێژیەکە مشتەرەک چارەسەریە پرسا کورد بووی ڕەنگی و کارە بە جیبجی بکە. بەڵێ بەڕێز دکتۆر من تقدیماتە بەرنامەجە خۆ گوت من گۆ ئاستی ملی ئەو یەکەتیانەتەوەیی و پێکات و هەر کەس لە هەر دەرێ دلێوی دگەل ڕۆژاوا بوو چەند ڕۆژێن بوری و هەر کەسی دگوت لازمە ئەو سیاسیە ما هەر پارتەکەی بە هەورا کۆمبوونێکی بکەن ئەو کۆنگرانەتەوەی قەویتر بکەن و ینی دەوری هەف کۆم ببن. ینی بە نەزەرە جەنابێتە ینی ئەو یەکەتیانەتەوەیی ئاستی ملیدا تەمام چێ بووی دروست بووی؟ کێشە ئەوە و کوردستان وەلاتەکە بەڵام ناوچار دەولەتێن جۆر بە جۆر بە هاتیە پەروەکردن ئیران، عێراق، سووریە و تورکیەدا. جۆگرافیە کوردستان هەر یەکە، زمان هەر چەندین زاراوێ جودا جودا هەبەنژی لێ زمانی کوردیە. کێشەی پێکانینە یەکیتیا نەتەوەیی گەلێمە بە حزرێن خوا بە حساسیەتێن خوا بە بیربرینی خوا یەکیتی پێکانیە. مە لە ڕۆژاواری دیتە ساڵی 2013 و 14 و شوێندە کێشەی و لە سووری و لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕوودان دلێ هەر کوردێکی چژ باشوور ببە، چژ باکوور ببە، چژی ڕۆژهەڵات ببە دلیوان بۆ ڕۆژاوا لێ دەدا. ئەوان بە هەموو هێزی خۆ بە هەموو قودرەتی خۆ دە ئاستا بەرگریدە دە ئاستا حساسیەتێن نەتەوەیی و حزربوونی نەتەوەییدە کورد ئەساسی خۆدە ئەو یەکیتیان نەتەوەیی پێکانیە. تو تەماشا دەکە لە بەرگەریە
برگریا روجاوای کردستانی خلکی باکور لور شهید کتن خلکی روشلات باش شهید کتن خلکی باشور شهید کتن به هزاران روشلاتی باشوری باکوری کل کردستان اگر نه مبستی یکیتیان تویی به و یک رزیا کردی به کو کرد وک ملت حزر نتویی دکه نشتمانی دکه yani ew hezrê niştimanî di dilê her kesî de ye, di mejûyê her kesî de ye ku bîranî dibe. Belam ji ber hin meseleyên siyasî ve ji ber meseleyên hinekî îdeolojîk ve ew pêkanîna yekîtiya neteweyî weke ku pêwîst hîn me misoger nekiriye. Herçendîn di salî 2012 de kar û xebatekî berfireh ji bo pêkanîna yekîtiya neteweyî pêkanîna yekîtiya neteweyî bi şêwazekî kamil ku pêk belam destwerdanên dewletên herêmê û terefî cida cida û hin alozî nakokiyê ku rûdan ew yekîtiya neteweyî ku di salî 2012 de ku pêwîst bû pê hata ew encam neda. Belam îro roj kêşeyî Kurd li kîjan beşekî Kurdistanê destkeftî bibin an jî ku têkçûnek bibe, an jî zerarekî, zayiatekî, şerekî, rûbrûyek qetlîam û komkujî ku dibe tu temaşe dike ku beşê Kurdistanê din jî pê bandor dibe. Ev tiştekî gelekî tabiî ye. Ew weke erkekî, weke mes'ûliyetekî, wek berpirsyariyeke niştimanî didi ser milî me. Ku her çarbeşê Kurdistanê ji bo çareserî û paşerojî pêk ve jiyanê de pêwîstiyeke me yekîtiya neteweyî hîn berfireh heye. Ev çend roj e şanda kenekê li Rojavayê Kurdistanê bi hemû milên siyasî ve gelê me li kolana, li kadan de şiarê ku berz dikin doza yekîtiya neteweyî dikin. û berpirsyekî ku kongreyî neteweyî ku halî hazir heye weke erkekî li ser milî xwe dibîne ku yekîtiya neteweyî kamil ku pêk werîne aya ev ê li ser çi şert û merca erk û selahiyetê û berpirsyarî û otorîteyê ew kongre wê çi be bêguman ew mijarekî ku em bi xwe karin li gel hevdûdan standin bikin. Ew problemê siyasî çi ne ku yani problemek çêkirîne yani berbestek çêkirîne de hember ew ê ki hemû partiyên siyasî di aliyê bilind de bi hevra kombûnekê çêbikin û di nava kongreya neteweyî de bin. Bêguman astê bi salan e, bi 10 salan e, 100 sal e ku Kurdistan perçe bûye. Dirust. Dewletên ku Kurdistan dagerkirine bi hemû reng û şêwazî xwe kar dikin û destwerdanê dikin ku yekîtiya Kurd pêk neyê. Ev mijareke sereke ye. Em baş dizanin rewşî weke dewletê Iraq û Başûrî Kurdistan, wek Rojhilatî Kurdistan û dewletê Îran, wek Bakurî Kurdistan û dewletê Tirkiye û heman keşe bo Sûriye jî. Em kêşeyî Rojava û Rojavayê Kurdistan û dewletê Sûriye bi kültüreke, bi mentalîteyeke, bi zihniyeteke cida cida ku pê birêk ve çûye. Ew ti bixwaze nexwaze bandorekî ew li ser hemû layan kiriye. Ev sebebeke ku bo çi hetanî em deme ku pirsa Kurd çareser nebûye an jî yek rêziyeke Kurd çareser nebûye. Evaya gelekî girîng e. Di qenaeta min de şert û mercên daxwazên beşên Kurdistanê yani wekem bêjin Başûr ku Başûr îro bi sistemekî federal li nav dewletê Iraq de birêve diçe. Kêşeyî heta radeyekî çareser bûye. Sistemekî de ku li sistema federal de û ku di qanûnê esasî, magazonê esasî Iraq de jî de misogiriya hebûna Kurd û ev sistemî federal bûye. Li Tirkiye
تو چارەسەریەکی وەکێک ئەمە دخوازن هین نەبووی و تورکیا وەک دەولەتێکی و هین پرسا کو بجدیەت و بحساسیەت و نزیکایی لە چارەسەریە پرسا کورد بکە و چارەسەرێکی پێ ئەو پێک نەهاتیە. ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەمان شێوازە لە ڕۆژئاواژی هەمان شێواز بوو. ئەو شەرت و مەرجێن داخوازینمە ئایا ئەم وڵاتێکی بچ ڕەنگی لەسەر ئەساسی کو بێتە چارەسەرکردن پرۆگرامێکی سیاسی یێ پارتی و ڕێکخراوی هەر بەشێکی شێوازێن چارەسەریە داخوازین وان بچ شێوازی بە ئەو ژی هین ناوەمەدە کو ئالۆزیەکە یان ژی فەرق و جودایین ji bo çareseriyê em wekhev nafikirin. Pirsekî din jî heye ku pirsên heta em roj ku gelek partî û rêxirawên xwedan îdeolojî û baweriyên siyasî cuda cuda ne. Ew jî pêwîst e ku em destnîşan bikin ev sebebeke ku bûye hetanî em roj ku pirsa Kurd û yekîtiya Kurd û yekrêziya Kurd stratejiyeke müşterek û pêk nehatiye. Birêz doktor ew îdeolojiyên cuda cuda ew fikrên cuda cuda dewdumahiyê de nabe her biçîte xizmeta Kurdîniyê ya biçîte xizmeta ew seywana gewreke dibêjînê Kurdayetî û de nava Kongreya Netewî da çê bibe. Yanî tu her îdeolojiyeke ciya min نرینێکێش بۆ ڕۆژاوای کوردستانی هەواڵێ من نرینەکێ لێ لە دوماهێدی کوردینی نەمهمە بەێ یعنی ئەم نە لەگەل کورد بتەنێ لە هەموو جیهانێ سیستەمێکی و پارتی و ڕێکخراوێن سیاسی و دەسەڵاتداری خۆدان ئیدۆلۆژیە جدا جدانە ئەف تشتێک و ئەگەر فەرق و جیاوازیەکە دناوە فکرê siyasî de, di îdeolojî de ku hebe tiştekî xweza ye. Durust. Ev xweza ye. Belam pirsa îdeolojî esas ku wê bi çi şêwazî, bi çi mekanîzmayê, bi çi sîstemê wê rêveberiya ku wê beşî, wê civakê wê birêbû. Ew tiştekî cuda ye. Lê mijara yekîtiya neteweyî di qenaetê min de gerek rolekî ku karibe astengî li pêşiya yekîtiya neteweyî, yekrêzî hetanî ku çareser bibe. Heta pirsa Kurd ku li her çarbeşê Kurdistanê bi çi şêwazî dibe bere bibe ku çareseriyeke ji yerê bête peyda kirin. Ew mutabeqatekî wekê ku di zaravê zimanê latînî dibêje konsensusek rêkeftineke stratejiyek pêwîst e di nava hemû beşê Kurdistan de û di nava hemû partî û rêxirawê siyasî dibe. Ku mirovên sosyaldemokrat diben, sosyalîst diben, muhafezekar diben, konservatîv diben, ew di qenaetê min gerek ev kêşeyeke wiha nebe asteng ji bo ku Kurd li her çarbeşê Kurdistanê ji bo çareseriya her beşekî li gor şert û mercê xwe encam bide pêwîst e em deynin alîkî li ser stratejiyeke niştimanî em karibin rêkeftinekê. Ez nimûzecekê bînim İsraîlê de û Tirkiye jî de meselen hizbê cuda hene, îdeolojî de cuda hene lê wextî gata xeteka sora niştimanî û neteweyî di İsraîlê de kes nikare wê xetê derbas ke û Tirkiye jî wisa ye CHP heye, MHP heye û AKP heye ne wisa ye. Ew li hevdû dixin û xebera dibêjne heta yanî بس وقتی د مترسیک سر تواتر کاچه دبه مهما دید دولت باقچالی هات قال رجب طيب اردوغاني اخافت وقلت ما بوما مهمه تركيا بباريزين يعني ما تشوا او خطا صور نيه ما خطا صور ما تشيا د قناعه من ده د سلطاريه نتوي يعني جي نشتماني تنيه يعني جبركو دهن بشي كردستان اگر em başûrî Kurdistan em roj deynin alîkî sê beşî Kurdistanî din hîn tu qezencekî desilatdariyeke an jî ku serweriyeke niştîmanî li beşî de niye. Lê pêwîstî pê heye ku ji bo çareseriya pirsa Kurd ji ber ku çareseriya pirs kêşeyî Kurd û Kurdistan
لهرێمê jî û li rojhilata naveraste kêşeyeke herî ku zehmet e, girîng e ku çareserî ji ber ku di îtîfaqên gelek salan de îtîfaqê Sykes-Picot bûye, îtîfaqê Lozan bûye, berî Sewr bûye, di her hal û perçe bûye ew bo me bi serî xwe kêşeyek e. Balam parêstina bercewendiyên neteweyî ancak bi rê û rêbazeke sêwaneke neteweyî weke Kongreyê Neteweyî Kurdistan ku emroş heye û ku programî xwe dayê pêş û daxwaz û armancî wî jî ew e. Ne di programî kenekeyê emroj de ne jî di tu programî partî û rêxerawekî din ku Kurdistaneke ji her çarbeşan ve Kurdistanekî gewrek, Kurdistanekî mezin ku pêkanîn halê hazir di programê tu partiyên Kurdistanî de niye. Çareseriya pirsa Kurd li gor sîstemî ew coğrafyayê heye dewletên corbecor yani em bi Sûriye, li Iraq, li İran, li Türkiye çareseriyeke ku dibin çerçeveyê sînorê wan dewleta de bête encam dayên. Yani eger federalî be, eger hukmê zatî be, an jî bi çi şêwazekî din be, ew halê hazir li ser ew kêşe dike. Belam wek em dizanin ku ji bo ew sîstem û mekanîzmayê dagerkeriyê li ser Kurdistanê heta ku berdewam bike, ew dewletên herêmê li nav xwe de îtîfaqî wan e, pêwendiyê wan hene. Gelek îtîfaqên weke Sent Pakte heye di demê ku Iraq û İran û Sûriye û Tirkiye li gel hevdû peyman kirine em dema jî de serdema meynû yani salê 2021 salê 2000 piştî bi taybetî vê dixwazim veya bibêjim ku salê piştî referandumê ku li başûrê Kurdistan dewletên ku Kurdistan di nava xwe de par vekirine mebesta min İran, Iraq, Tirkiye û Sûriyeyê raxmî salê 2016-2017 min behs dikim. Ew di nava xwe de îtîfaqeke stratejîk ya nûjen pêkanîn. Ew îtîfaqa stratejîkî ku nabêna her çar dewleta de ku pêk hatiye bi şert û mercê û bi mebestê ku li ti deverekî Kurdistan ku çareserî yan jî statûyek yan jî hebûnekî Kurd ku di asta navdewletî te bête qebûlkirin ew ê red dikin û li dijî wê îtîfaqek heye ku di haletekî li kîjan deverê destkeftiyê werê bibin bi hevdûrin mudaxele bikin. Aya dema ku dijmin li ser statûyê ku bi tu şêwazî hebûn û destwerî desthilatdarî an jî statûyekî Kurd ku li hev dikin û li dijî wê ku li gel hevdû tev digerin aya bo çi Kurd bo çi nikaribin. Ji ber vê sebebê de di qenaetê min de ev pirseke gelekî girîng e. Hetanî em roj ji ber sebebên corbecor ew weke min got yani bi taybetî gelekî mezin gelekî yani esasî xwe de eger em di çerçeveyî û hizr û hestiyariyên niştîmanî em bifikirin di qenaeta min de tu pirsgirêkekî ku em nikaribin çareser bikin niye di qenaetê min de. Lewra pêwîst e wek min di destpêkê jî di min behs kir ew kêşeyê ku îdeolojîk ku bûne sebebekî sereke ez bi tenha sebebên îdeolojîk niye destwerdanî dewletan e li gel mümkün e ku hin layanî Kurd pêwendiyên wan ji bo sebebên cuda ku li gel dewletên herêmeyê Kurdistan ku pêwendiyê wan li gel hevdûyê berjewendiyê wan hene û destwerdanî wan dewleta jî ku dibin. Ev jî sebebeke esasî ku çima Kurd bikin. Lê kêşeyî Kurd û asteyî û radeyî ku çareseriya pirsa Kurd li her çarbeşa Kurdistanê de îro ku di rojevê de ye û em çendîn temaşa dikin ku metirsîdarî û gef û li hemberî Kurd heye ew erkekî niştîmanî di ser milê me ku em karibin hemû wan
کشین کو حتانی امروش بونه سبب کو یک ریزی و پیکاینا یکیتیان تویی کو ام بدن آلی کی ام حزرکی نشتیمانی پیوسته کو امر کفتنه که نوا خدا بکن و هولدانین کنگره نتویی کردستان به حقیقت جسالانه کو هولدانین کو بو پیکانینا یک ریزی و یکیتیان تویی هنه چندین جاران کنفرانس هفدیتن دانستاندن دیالوگ کودناوا هزین کردی ده جارانا به شوازه که ارنی پیکاتی جار آلوز بویه ناکوک بویه او بونه سببی که حتانی امروج بونه لی دوی قناغه ده امسال سالی 2026 قناعتی مره که زمینه که جبو پیکانینا یک ریزیا کرد هیه و پیوسته که ام افرستی که ام بدست کفتنا ام وان دست کفتیانا جدست برندن او زمینه جی ام تک نبن ده هر حالو کاری ده دوان کشین سالن داویده جیهان و گلمه اف ارککه مسئولیتک سپارتی ما دانی سرملی ما حمویان کو ایده کو اگر جبو چاره سریا پرسا کرد به شوازکی کو ام ببن خودی گوتن ام ببن خودی انسیاتیف کو حمود جیهان گهل مدن کو ام جی لروجلاتی ناوراست ام اکتورکن ام جی کو هزکه ملتکی جی 5-6 میلیونی کو دبه و دیاره کو جیهانه ده بلکی از خوازم تشتکی تایبتی دوره ده قصه بکم انالیزی کو هنه ملت یکم بنفوسی خواه 6 میلیون کو تو ستاتوی و دسلاتاریاوی و دولتاوی نیه او تشرو وکرن لجیهانی یعنی کرد ب 6 میلیون هبونا خواه جغرافی یکه زمان یکه کلتور یکه اگر چندین دهن زاراوی کردی ده آنجی کلتورین کو باندور لسرمه که بهنه که فرق و جوازی جی هبه لی همان هم خودان همان کلتورینه چاندینه همان زمانینه همان جغرافیینه همان دیروکینه پیوندیه مایی که 100 سالان و که به تو شوازی پیوندیه مجودو جدا نبویه چل باشور دبه، چل روجاوا دبه، چل روجلات و باکر دبه خزمی افدونه سینوره کی نه طبیعی کل با ما هاتی داین اف کشیمه دنیا وی تشتی با مدخوازه اگر هم خودان سیاست بن اگر خودان استراتژی بن پیوستیا و هیه کو یک رزیا و بی یک هزی درکبن پیشبری جیهانی و کشین خواه چاره سر بن ایرو او ما نهال الرجاوای کردستانی دی رغمی هر تشتکی وقتی متقال هر کس اكيد عاقبی حسابی که دیگه براتیا گله ل چارچوبه سوریا دا مال کردا ویران کست با اهتمامك قالك زيادة براتيا قال ي عربة يدي وان خنجر بشتي خست ما شما ام براتيا قالات قال براتيا كردا ام جبجين كين يعني براتيا كردا شو جبجين هذا يعني ام مثلا خورتكي قوتا من قوت توهر برخوب دا رقاي وتبقاي وشهبايا حجي خدماتي بيهنا تشتي بيهنا وبري خوش يبدا دير كي عامو دا يقامش له حاسكي دا خدماتنا ما شو يعني فهمنا كان جارك وتشتغل لك ساده نورماله يعني براتيا كرداب خوب ما كان او ايديولوجي شنتا برزغريك من او مساله دسخصني دولتان او شنتا برزغريك ما قناعتا من دا براتيا قلام پیوسته مروفنکی شروع لسر بکه آیا ام بحثا براتیا گلان دکن آنجی پیک و جیان دکن من بخوا لگلک ولاتین اوروپا کو نتوین جدا لگل هفدو کارو خباتو خدمت دکن بلام مال روجاوای کردستان لشینا کو امکارم ببیجن بحمو نتوین خو بحمو پیکاتین خو کو کاربن لگل هف ببیجن من بخوا از که شاکو براتیا گلان
او فيزيونكي كو بحقيقة هزي ما ايرو او درفت نادكو ام بوي شوازي لقال هفدو بجين بلام پێک ڤژیان ئەم دەکارن لەسەر سیستەمێکی دەموکراتیک، سیستەمێکی وەکەوی، سیستەمێکی کو تو کەس مافی خۆ چ زمانی خۆ دەبێ، چ ئۆڵا خۆ دەبێ، چ نەسنامەیە خۆ دەبێ، چ نەتەوەی خۆ دەبێ، ئەم قەدر و قیمەت و ڕوومەتیان بدنن. ئەم ماف لەسەر پرەنسیبێ دەموکراسیەک و کارە بن لەگەل هەفتوو بژین. لێ کێشەیە براتیا گەلان ما لەگەلێک دەڤەران دیت، مە لە عێراق دیت، مە لە سووری دیت، مە لە ئیران دیت ومە لە تورکیە ژی ئەم دەبینن. یعنی ئەگەر کورد بتەنێ bi tarafekî tenê ku tu bi daxwaza biratiya gelan bike, tarafê din ku vî tiştî qebûl neke, zihniyeteke û têgihîştineke û daxwazeke bi wî rengî li gel wî milletên din tunebe, biratiya gela tiştekî ütopîk e. Tiştekî ütopîk e, yanî li tu devereke bi wî rengî natiye. Me li Sovyetê dît, me li Ewropa dît, me li Amerîka dît, me li hemû deverên din dîtin, herkes gerek bi nasnameya xwe, bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi dîroka xwe bijî. Sebaret bi Kurd, di qenaetê min de ev pirse gerek em deynin aliyekî, em li şîna biratiya gelan, em tadîlekî, tabîrekî din, şiroveyeke din bikin. Şiroveyê min bi xwe pêk ve jiyan e. ku em qedr û qîmet û rûmetê em bidin hevdû li ser wî esasî ku eger terafên din de eger Ereb qedr û qîmet û hebûna min ku di zihniyetê xwe de û di realîteya xwe de di mejiyê xwe de ku nikaribe qebûl bike, Kurd bixwazin jî ew biratiya gela wê pêk ve neyê. Yani tiştekî ütopîk e di qenaeta min de. Tiştê ku din ez dixwazim bibêjim, sebebê ku terefên din ev biratiya gela ütopîk e, dest welatên em bêjin Türk dibin, Ereb dibin, Acem dibin. Gelê xwe li ser prensîbekî nijadperestiyê û şivenîzmeke Erebî û pan-Türkîzm û Farisî ku perwerde kiriye. Em bixwazin jî nexwazin hetanî ku ew desthilatdar, ew sîstem, ew mekanîzma, ew zihniyet li gel wan milleta be kêşeyê biratiya gelan ez bawer dikim di vê demê de ne guncav e û wê pêk ve neyê jî. Wekî ku cenabê te jî destnîşan kir, li Sûriye, li Rojavayê Kurdistanê di qenaeta min de ji milê Kurd ve bi samimiyet û durustiyeke û bi dilpakî yani hebû ku li gel wan biraderê Ereb bijîn. Lê piştî ku keşeyê Sûrî ku rû da di 24 saetan de hemû hêzên ku bi salan e Xwedê giravî me ew perwerde kirine, me pêkvejiyan şert û şurût û mercên pêkvejiyanê me bo wan jî amade kirine, lê berin birayê me Ereb kim bibêjin derj me berdan û zerbekî mezin li me da. Esasê xwe de ku eger kêşeyeke, aloziyeke, gengişiyeke ku îro li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ye, yek jê ew bû ku hêzên ku heta domel gelwan mil bi mil me bi hevdû li dijî Daişê ji bo însanetî me şer dikir, em roj bi yekser ku têk çû. Belê. Pirsa min ê domahî ew e ku niha têkiliya ku berez Dr. Ehmed Qeramus û gêkenekê digel hizbên û serkirdeyên Başûrê Kurdistanê çawa ye? Belê, em weke Kongreyê Neteweyî Kurdistan, yani bi hizrekî samimî û durust li gel li sê parê partiyên Başûrî Kurdistan, Partî û Rêxira û Kesayetê Kurdistan endamê kenekene, hejmareke mezin rojhilat e. Rojavayê Kurdistan sedî 75 partî û rêxirawên siyasî û kesayetiyên Rojavayê Kurdistanên dibin sîwana kenekê de ye. Pêwendiyê me durustî min behs bikim ku pêwendiyeke ku li ser esasekî gelekî niştîmanî ku pêwendiyê me li gel wan da. Lê hin partî û rêxirawê siyasî hene, hetanî em roj kêşeyî nava me de, aloziyê nava me de me çareser nekin. Belam dem diyalogê me li gel wan hebûye, em berdewam dikin wek mînak. Ene kese li Rojavayê Kurdistanê hetanî em roj tu pêwendiyeke me weke kenekê li gel hevdû nebû. Belam do
ما بشاندا كنك سردانا أنا كسيكر أب كشيء كجنابتنا بحث ذكر ما برفرهيم الجلوانجي قصكر أم بشتي چند روجي درباسي باشوري كردستان دبن الجلوانجي أمي قصبكن أف شرط و مرج و ظروف جهانی و ناف دولتی و کشیک و کرد ناف دیه ارککی ده سرملیمک و ام قناغه کنو رو پلکی نو ده آستا پیکانینا یک رزیه و یکیتیان توایی ده ام بریوه ببن او جی به هولدان ما بردوام بکن هناك پیش نیازی ما هنه دخوازی ما هنه که ام الگلوان شروع بکن ام بهیوینه يعني أم كشيء وك كونغرين التوي كردستان بجدية بإصرار وبإرادة أم حمو هولداني خوا حمو كارو خباتي خوا لسروي برنسيبي كو ديالوج دانو ستاندن حطاني أفكر بيت تشارة سركرين يك ريزيا كرد پیدا ببه أم بتشي وازي تعويزي جوي إرادة يره جوي داخوازي جوي برنسيبي دي أمنادن أمي لقلوان دانو ستاندن بكن أم بهافره ام کاربن کنگره که هین خورتر و هین بهستر که کارب بحقیقت لگورا شرط و مرجن کنجکتورا سیاسی یا جهانی آهرمی و کردستانی که چه پیویست به ام کاربن وان مجاره ام دناوا خود قصه بکن او چا پرسا ای پیکاینا یک رزیه و یکیتیان توایی ام بگیجن انجامکی هولدانین ما بجدیت و بصاممیت و لسرویا و بردوام بکو ام اصرار دکن کشهی روژ آوا کشهی باشور کشهی کل ایرو روژلاتی کردستان بو ما دیار دکه مسئولیت که نشتیمانی نتوایی ده سرملی ما پیویست کدوی قناغت جبو ام کاربن با اکت وک شوازه که اکتوره کی اساسی ل پرسا کرد و کشه کرد چاره سر بکه پیوستی ما به یک رزیه هیه به هفکاریا هفدو هیه به دان و ستاندون دیالوگی هیه گلی کردستانی هر چربشی کردستان به هزاران به 10,000 100,000 لسلیمانی لهولیر لدهوک لزاخو لحمود دورن لباکوری کردستانی بانگوازیا گلی ما جبو ما اوه وی کشه چار سر بکن پیکا یکیتیانه توی یک رزیه پیک ورینن ام آمادنه به شرط و مرچ ام لگل هفدورونن داکود ام برسیبه که بدن داخوازا گلی خواه داخوازا چاره سریه و کشه چاره سریه که ام کاربن لگل هفدو بکن ام درکون پیشبری جیهانه که ستاتویا کرد ده نتوی یک بوی ده بیت قبول کرن ایرو لنتوی یک بوی بحثا کردان دکه لیکتیا اروپا بحثا کردان دکه لتوایات جهان بحثا کردان دکه بلام تنو نرتی تو تمثیلیت که کرد دوان سازومان ناب دولتی ده قطع نیک و ام کاربن خواه ایفاده بکن ام داخوازی خواه ام ایوین خواه آرمانجی خواه بو وان شروع بکن تو درفتکی ما و حالی حاضر نیه بلام اگر ام کرد هر چربشی کردستانه ام یک رزیا خواه استراتژیک مشترک ام پیک بینن استاتوی کرد لنتوی یک بویجی چه ببل یک تی اروپا چه ببل و لدبرین وی گوتنی کرد ایده به قیمت به حساب تکرن ام جبر وی سبب جیده بانگوازیا من جارکی دن جبو همو پارتی و رقراوی سیاسی یعنی ام نه سالی 78 دجین ام سالی 2026 دجین یعنی ایده بحقیقت شرمه جبو کرد کو ام دوی روشا ام روش دنه هر یک پارتی که بو خواه سرکشه که دیگه اف در فتو دستکفتین کو نها دستی مدهیه اگر ام یک رزیا خواه پیک نینن ام لگل هفدو تف نگرن و اف دستکفتی و مایندن نبن روژه که جبر کد افایا دیرو که با ما اثبات کری دیرو که ما بخواه با ما اثبات کریه ام یک رزیه نبینن دستکفتیه ما دمکی جی هبن ما محابات دیت مل لباشور دیت مل روژاوا دیت مل دور دنگلک دوران دیتن او دستکفتیان کبون مش دستان اویا جی متم دای مترسیداری هی اگر کرد نبین یک ببورينا دكتور بنقول برسادو ماهي دلي مجارقه لك جرينجا مقر وكي تقول يقر ام بحبره هم يكبن او كونغرا كانت توي
چێبە و تێکەلیمە بە دەرە حسابات ئێمە دێن گۆڕین ینی نامە لە هەر هات شتێک بهێن ناو کوردات بێژن هەردوو دەوڵەت اتفاقێکێ بکەن بێخن سەری کووردا و کووردا بخەنج پێ خۆدا ئەگەر مە هەبین ئەگەر مە اتفاقێکی چێکین وەکیوێ ئەحمەدی خانەی دیگو ینی ئەم دکارین سەر ئاستی جیهانی ژیدا ینی باشتر خۆرترش بۆمە حسابێتەکردن بەرسیڤ پرسە جەنابێت تەزیێ بنەکە ئیفادەیەن کود ئەم ڕۆژدا گەلەکی ئاکتوالن ئەگەر دوان ێریشێن لەسەر ڕۆژاوای کوردستانێدا ئێوێ دەمێدەک و پێک هاتن بمەبەستا قەتلیعامی و تونەکردن و تەهجیرە کورد لەسەر خاکە ڕۆژاوای کوردستانی ئەگەر پشتگیریە باشوور نەبا پشتگیریە باکوور نەبا ئاڕۆژهلات نەبا gelê me li hemû deverê ku xwepêşandan û çalakî û daketin qada meydanê de bawer bike tiştê ku em roj ev îtîfaqa ku îro nabêna Rojava û Şamê de pêk hatiye wê ew ê pêk nehata. Îja mebesta min bersîva pirsa cenabê te eger em yekrêziya xwe pêk neynin bawer bike wê di asta navdewletî de eger me pêk banîva wê baştir biba hem ji bo başûr jî em bo Rojava û hem jî bakur. Kêşeya me ew e em ku hetanî em roj me nikarî bû ku em li gel hevdû kar û xebatê bikin. Îde ev bo me hemû Kurdan ji bo raya giştî ya Kurdistanî dibêjim. Ev bo me şermeke geleke mezin e ku em Kurd divê rewşê de ne. Di nava me de siyasetmedar hene, akademisye hene, zana hene, di asta cîhanî de siyasetmedarê me hene, akademisyen me hene, zanayê me hene, şervanên me hene, di hemû warî de hemû tiştê me amade ye. Aya bo çi em vê yekrêziyê pêk nayînin? Em bo çi em bilgel hevdû tev nagirin? Ji ber vê sebebê jî de min zêde naxwazim ku qiseyekî din di vî warî bikim. Min bihêvî me Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava demildest ku danûstandin li gel hevdû bikin ku hewlê kenekê jî divêya de ciddiyê niha em weke Kongreyê Neteweyî Kurdistan em haziriya konferanseke niştîmanî dikin. Haziriyeke bi ciddî. Em bihêvîne demildest û de demeke nêz de wê herkes vê pêşniyaziyê wê qebûl bike û em bihêvîne û em ku erkekî li ser milê me ye em vê konferansê têkeliwe be Hizbûlanan çi bû bu konferansiyê belê li gel hin hizb û rêxirawên siyasî kesayetî çêbûne û êmayî jî hemû kes vî tiştî halê hazir dixwaze belam hejmareke partî û rêxirawên siyasî hene pêwîst e em li gel wan danûstandin bikin pêwîst e ku em hevdû bibînin pêwîst e diyalog bi name de çêbibe ew jî di nav kar û xebatê me de ye bernamecê me de ye projeva me de ye ku em ê van kar û xebata berdewam tek pirsiyê min dûmayî pirsiyar ew jî dibêjim ku gelek cara têkelîma dewletekî dabûye dewletekî iqlîmî de derdora Kurdistanê yanî Kurdistan bi ser da hatin parçekirin ما تم فادبي علاقتي والجديد بله ما تم فات السود لو علاقتي بديتيه يعني مع علاقتك الصميميه يعني مثلا حزبك علاقتك الصميميه قال ايران يك تقول تركيا هبويه مثلا ما تم فالي ورقتنا والله جي مناقشه ودنابا كرداده افتشتا بشوازكي برفرحت شروع بكرون مناقشه كرن دم رخنله تيغرتن دم جي بشوازكي دنده لي برام باش بزانبن اگر دانوستاندن من بخوا نل دجم کو پیوندی لگل هر دولت ده هبت بلام نل سر حسابی چار سریا پرسا کرد لبشکی دنده به دبرکی دنده به پیوستی به برجواندین مشترک به اگر برجواندین کردستانی تیدا به سر سرا و سرچاوا من بخورد لی اگر لسر حسابی تیک برن و زراری پرچه‌ای و بشی دنبه من دجوان پیوندیان برز دکتور احمد قرموس هاوسلوچی کنگره نتوی کردستان کنکا زور سپاس بۆ دیدارە سپاس بۆ وەژێ دەرفەت بۆ ما پیدا گەلێک سپاس ئەسپەر کەیف خۆشمەوە گەلێک سپاس بینەرانی خۆشەویست لەگەڵ هاوکارانم سربەست و بەرهەم و باشقان و دارە کۆتاییمان بۆ بەرنامە تایبەتی پانۆڕامایانە لە ڕۆژاوای کوردستان بەرنامەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ